Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Sound check. May ate. Ayan, pakibagaman na po na pintas di audio na nangatulaw na di kamera tabayaw ah. Ay, nababa ko na kuma. Kita yung ulo tanay oh, kita mo na yun. Ah. Yan, sakto lang. Kumusta kayo karuba? Ayan, met ka din ti audio tayo. Pakibagaman na po na may ti audio tayo. Kumusta kayo amin na po karuba? Blessed Sunday. Yan, good evening Kuya Renz, si Martin. Ayun, sabi niya. Kamusta ang paggugupit? Nakarami na naman ba? Good evening, Uncle Perry Totok, nakitagtatay. Yan, ti Eileen, Banat JM from Mama Alice. Magandang gabi mga kaibigan from Kuya Renz. Sino pa ba? Shout out karuba from Jake Vincent Fernandez City, Bugalion proper, Ramon Isabela. Medyo kansa. Okay na po. Nasobra aksama eh. Yan. Yan, sakto na Mayat. tayo. Ano naman ni Mayat. Ano naman ni Kuya Renz nga. Wag, ililo ka naman ni Kuya Renz yan. Tagalog ito eh. Pag nagtutungtong kami eh. Paldong. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat dito sa nanonood sa Facebook. Yan, good evening din sa mga nanonood sa YouTube. Yan, 7,000 dami nan. Elizabeth Zimmerman, Naimbagarabio Karoba. Have a blessed Sunday mga sirs. Mayatan from Elizabeth Zimmerman, Naimbagarabi. And Julian Martin Vlog. Sakto na alas 9. Okay, nagkita ka nga ro din iti umuna nga sonata nga tirwan tabayaw. Tano maganasan mo, dagitig buy-buya. Pakishare ang live natin, Kuya Renz. More than words, hindi pa kabisado ni Bayaw ko yun, ading ko, Jake Vincent.
Okay, sige, pwede. Sige, ato yun. Tiro. Ay, napay ni Marigriga. May paspas sa rukigig, may patpatublat. Kinirog nga bagas, pagpibiyag, dinan mabaelanin, at tuluyan tiyak biyag. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalen ken pamigat. Di pa yen makaango itinalanitan, siket na dandanin mapuksat. Ubing lakay bakat ka nagtutubo, agpanunot agaga, agridridam kayo. Ang ayeng iyo amin, akabaelan iyo ibangon, kabibiyag ni Filipino. Good evening, Mama Bell. Madideng Jake Vincent Maday hanggang naka-text. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalen ken pamigat. Di ba yen makaamo itinalanitan, siket na dandanin mapuksan. Kay bakit ka nagtutubo, agpanunot agagawa, agridridam kayo. Ang ayen iyo amin, akabaelan iyo ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay napay ni Marigriga, may paspas na rukigkig, may patpatublat. Sinturon nantay pairut, pairut, siket na dandanin mapukso. Sinturon nantay pairut, pairut, siket na dandanin mapukso. Sinturon nantay pairut, pairut, siket na dandanin mapukso. Siket na dandanin mapukso. Bagis na tayo sisining galo. Okay, palakpak mo na. At dati sound effects tabayaw. Mayat. Wala. Okay, nembang garabi kada kaya amin na po ngagbuy-buya dito yung Facebook yan ni YouTube. Kaskin niyam kabagyan Rodel Mejia Kabulera iti Ranyag. Ramon Isabela kan nagisuro-suro di Ranyag High School. Ayan, nembang garabi kana naman ni Christian Pondayo. And di mo maalis nembang garabi yo karuba pare kay Manjay Blue by Elton John. Apo madik Blue. sapay nang gagday toy. Blue by Elton John. Wan Elton John madik amo ato isa. Amo ato ba? So garod. Good evening, Matt. Kini Kuya Joseph. Ay, ayan nangata ni Kuya Joseph. Sagana siya for than words. Yan, kamusta mo titi Domingo ya po, karo ba? Daman sara no bigatan. Nag-gray ka yata kay yung Facebook tapos sa YouTube pa yun. Duwa-duwa. So, garod. Ayan, naibagarabiyo kami na po. Nagbuy-buya mo lang ito YouTube. Live chat. Nanti kayo mga tier 1 nga sa marunong nga sa natabayaw. Facebook.
Na, Ti man biyag ti biyag ti Hawaii. Yan. Kiji OFW. Wow, para kadagiti OFW, wala ko dagiti daji Hawaii. Kaya namin nga OFW. Ay, Sige. Tintera Lubong. Narigat natuog biyag ti Hawaii. Trabaho akan kanayon. Nakapagyan agsurat dumawa. Ibaganat kaya't naagatag. Agbangin ka, magrigna ka, kapagyan. Surusuruin tiag trabaho. Di mo saksakluten, dakulap mo. Tapnon romang ay biyag mo. Di dalam mo rigat ang trabaho. Di payen piman makudkud di nabudo. Inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo. Rigrig at midna palalo. Ito'y haway kabsak ko. Yan na yung panggarabiya at nakong from Antilordes Lardi sa baliti Lupao Nueva Ecija. Basaan banda ni Bayaw. Tembagan ni Kuya RJ Tambayan. Ampay? Apay nga. Ang pinag-loading yan di. Apay ang mga updated data. Update na natin cellphone ko. Tanay Ay, ko na ni Kuya RJ Tambayan. Adi man balse nga makapakulag tate insan ang makin bayawan to na eh. Ay, damdama kuya. Tembalan. Di dalam mo riga at trabaho. Di payen piman makudkud ti nabudo. Inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo. Rig-rig at midna palalo. Dito'y haway kabsak ko. Awa na nag-loading nga di kok bayaw. Adi Facebook ko talaga. I-back mo Okay, back mo, i-back mo, taka ka mapan ulit yung live ko. Pinduto mo ulit tata. Sige. Ate, wala ko na gamin yung wifi eh. Di bangir. Good evening to my sister, Jeloraan Krabahal, Pastor Goton. Buhay-buhay na di balay. Well, nansi ka nung kusilapan ka. Mamadamdaman ba si kabagyan? Dahil ako silapan ka. Pa'y sinutike mo nga kusilapan. Andan sa mo ti kaapam kabagyan. Kaya mo di kusilapan. O di mo YouTube. Di pagbasaan tabayaw. Dagiti greetings. Talaga nga mati nga loading ito yung bayaw. Nay, awanain. Di kayo sika natagbasan bayaw. Wan, na yung pangarabiyo balong JM Ken bayaw mo. Favorite ka nga singer. Oy, thank you po, Auntie Mila Hugo. Auntie ko na alata na ta. So, awag ko na. Feli Garabillo. Hello, na yung Bagarabi mga idol. And Kita Campi, na yung Bagarabi. And Jefferson Alhambra, na yung Bagarabi manong John Mark. At man ni Baby kanina na yung magustuak unay gamin. When, madamdama basit. Yan, kaya't may man gaya mga pagyamanan na po. Nagtukaran medical man. Sadyay San Marcelo. Ayan, and our deepest condolences to the Birig family. Yung family ni tatay naganatatayan ang matipicturan.
Kinaman ba yaw? ni Tatay Roman Kabawatan Senior. Yan. Yan, pagyamanan mi mo tapo, jen nangawis kanya may ngagtukar iti misa, ken necrological Service. program na. Ay, Ni Sir LB Jan. Kadagiti apo kay nag-abroad. Mapan kay wala ang ag-apply sa JAI Pacific Star International Employment Agency Corporation nga masarakan sa JAI Sango ti Our Lady of Atocha. Ken ni JAI Sango ti Northeastern College dito Santiago City. NC. Yan, kano kayo padasa na po ni Gasat. JAI abroad. Pangkailangan ti Pacific Star International Employment Agency Corporation. Aja kano baby kini neneng ba o ti dang ka manggagan. And kastama gayam nga pagyamanan mi pay, aja may kadwa nga nagtukaran ni Mad de Mr. and Amen. Mrs. Ah, Inzo Rimas, Rimas. City House Blessing da. kan birthday. Kan birthday na 36. Ayan. Ti amok 36. ka agkaedad kami lang ni Boss Inzo. Inauna gayam iso na kanyang titalo nga tawan. Nga raw. Congratulations Boss Inzo and Madam Rachel, City House Blessing. Nagdakkel balay da bayaw. Pintas ba yaw? Nagpintas na. Ang talaga nga Nagdakkel. silsilaw da ka. Napumpuno ti silaw nga pa. Nagpipintas. Hmm. Fully air conditioned amin nga kwarto, pati salas. Nagdadak ka lagi di Arkunta. Mana, aji launa ya radyo salas da, aji 3 tanner nga kuna da. Tapos aji ref da no tuktokom kas na biyaw. Katok mo di hirap na kahit. Tap nagsilaw. Katokong kakasta ka, makita mo di kargana. Oo, nagpintasan na di nga repon. Napumpuno ti kargana. Oy, good evening. Ti internet provider tayo. Yan. Ayun. Linkage. Yan. Internet connections. Kuna sa internet provider. Yan. Linkage. Owned and managed by Mr. Glenn Pastor and Mrs. Analay. Yan. Pastor. Pakolor Pastor. Yan. Thank you so much iti internet tayo. Ta nakapag-live tayo na. Nagyaman kami apo. Dati na Kuya Joseph makaparagutayak. Ay si madamdama aji kini Kuya Joseph pati pelang baby kin ni neneng. Nervyos kan sa bayaw. Sa bale. Harap tita lang baryaw. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon na matarsanen awanen ni ilokanan nga mamukki di panawin ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santumakuti ayawanin tinkang misala tababaketen tadeto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanin ti maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalse ay napikit. Kamusta po ti audio tayo? Napig sa laon ka diti music na when no nakapso when no napigpig sa ti mic when no jay music pakipagaman na po comment kayo thank you No matimpla. Nagbaliw ang ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda nawag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot paggaakda awanen ni ilokana nga mamukki di yun unana ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santumakuti ayawanin tinkang misala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanin ti maisala intarayda ananusan minti babaket ano bumalsay ay napigit ayawanin tinkang misala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda
maisala intarayda kan anusan minti babbakit tanu bumalse ay napikit ayawan tin kamisala nababakitin kadagtitenga nagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ayawan ti maisala intarayda an anusan minti babbakit tanu bumalse ay napikit. Okay. Kunamit ni No, kanya ko na. ni Auntie Aileen, Pastor Mhm. Pasyon. Kanya ko na. Giyapatan man ta agsala. Kami ken antim bubet. Apo, pa ayan nyo, antay. Madaman samot ti kaya. Ti siya yaw. Yan, good evening kini Madam Rachel Rimas. Kunana, salamat. Tinagpintas ka performance you. Jaya House Blessing kan birthday ni Boss Inso. Uy, agyaman kami madam iti talek you. Iti 4 decade duo 2.0. 2.0. Actually, nabayag nga kaya na nga talaga pabuk ni Boss Inson kat ngam madinapay kami maamuan no kano nga di talaga nga mailipas di balay na. Actually, ada pala nang kilidikit ibagbaga na kanya ni Boss Inso da diyan ka. Naibagag pa kinang kalma lang ide. Ngam ko na mo ngam madidapay magamin sure no ano nga malpas ko na kaya nangagtugtog tanto tunog house blessing da ngam kasimot ten ti nangyari kaya nangay garod talakas ta amok nga naragsak ni uncle nga mang buybuya kanya tatatabayaw tati ko na naked sita ti mangituloy dito legacy nga na ibati na music Balse Ilocano Sonsonata Ilocano and congratulations again, Madam and Boss Inso. Watching you guys. Regards, love you both from Auntie Lori Lee, Baldoria of California. Ayan, kasla ni June ngagtin nga ng timpla. Wan talaga, Mama Bel. Timplado amin natoy by our uncle June Cereales. So nga nagpintas lata ti unina. Napintas ka no ti unina kung Auntie Lori Lee. Loud and clear, no worries. Thank you so much, Auntie. And good evening to Auntie Josephine Valdez. Hanga ni Ma'am Josephine nga ko ata Ay, angad. Sa balay bayaw. Ay, di Hong Kong ata. Ay. Hello po. Ayan. Naimbang garabi. Ayan, nagmayat talaga ito yung sonata manong. Nagikalkal pa sa mga kinanta nga. Baby Kenny Neneng. And welcome back, Sir John Mark. And long time no see, favorite sa math, ano naman? Science teacher ko nung grade 7, Sir Anthony. Basa kong bayaw. Yun, sige, tirama na bayaw. Api ka sa screenshot mo tayo. Ganun. Sige, basa ang bayaw. Sige. Welcome back, Sir John Mark. And long time no see sa favorite math and science teacher ko nung grade 7, Sir Anthony. Greetings from Prince Pader from San Mateo, Isabela, a great friend of Jason. Ay! Ni Prince. Ni Jet Montessori, di bayaw. Okay. Adi muna nga eskwelahan nga nagisuruwak. Jet Montessori School. Great friend of Jason. Friend ni Jason Fiel. Jason Fiel. Kilala mo siguro ito. Prince ang pangalan. Classmate na. Thank you so much kanya amin ngagboy-boy ati YouTube ken Facebook. Ayan, purok one. Ay, wang gayam purok one bilya Carmen gayam ni ma'am nga kwa. Madikag nervyos bayaw tanagwapo kalata ka na wala na ni ading ko na Aja man si Seawait mga idol from brother Clifford James Pastor Tibugal yung proper and watching from home of Sagibo Festival Barangay Santo Domingo Sir JM. Oy, niapo ko ato Barangay Captain iti Santo Domingo Alicia Isabela kumpare Uncle Jonatoy malang good kumpare maklang ko kumata dati na lang iti binyag JD.
Jay, putot ni Zoilo Franco. Good evening nga po, Kapitan Doms Mayo. Iti Barangay Santo Domingo. Alicia Isabela. Purok 1 Villa Carmen nagpaiso. Sorry, Ma'am Josephine Valdez. Kita gamin nga lang yung profile na. Kasi di taga Hong Kong kung wala mo. Sorry, Ma'am Josephine. And shout out Bro Mart, pay kablaawan man ni Tropa nga ni Pokol, ni Polding ditoy Cordon. Marbarang no kanto sa ardi ka makapaspasyar ti daytoy no mo. Di tayo ti barbaro nga pagtaingam dita. Amok nga da barbaro nga pagtaingam ditan kay. Yesterday was more man, bro. Wait lang, ate kano pa lang ni tagsasala da danting Aileen. Tay tingaro den jay ilimid giyapatan. Nulayan yun umaya ayaw ang tudlugar niya kibugaw. Gato ko na di ka map nga gapusin mon bibisita da. Agi ka agad madanagan tasimento din daldalan duwalawan un kilowan kanigit kan kanawan. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas da intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Sumala di ba yan? Ni antibubit lang kinentaylin bawal lumalaok. Tutuwada. Utapon kad si dindaya pasigan kin kamayala. Utapon kad si dindobang may lampay din liyagan. Mandalmang kadinwangwang maila din iskwelaan na nagagut anak di tagaputol. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas na intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Lagod ka ni sarunong tagumit lang ingkadakon nuin na pum kay istoryaan wat babaros di alangigan. Idawas sunod din punto dakon pa'y din tapon pistakad dakon di tago madakdakan da nagugwapo. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas da intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Ay yut awi yung ay kayut kamay layo iliyong kararagsakan ilimitun giyapatan. Okay. Ito nga road, Jess, na nata na paluan ilimid giyapatan. Yan. Agduduma kayo. Sabi ko mata nakasalad. Iso nga road. Yesterday once more man, bro, from John Feliz Pastor Cereales, and good evening watching from Madrid. Yan, Spain na to. Mindanao to Tigno. Yan, nakasaganan dyan Gubra, Lugan Mon, brother, gamit lakurangan from RD. Okay. Bra. Yan, ito ibayaw. Gaminti pinag-eskwela na welding. Yan. Eh, siyempre, tungtungan ti boys nga panggap luglugan. Bappler na dyan. Oo, hindi ako. Ayan.
Oy, good evening, ati kumadre. Yan, ni Uncle June, ken kumadre ni Auntie Juve. Ma'am Vinalyn Domingo Eugenio. Good evening, Sir JM. Kasla dalat tamot ni kumadre. Kwen, ma'am, dalat tayo suna dito nga nakatarabay. Kada kami. Tama. Yan. So, TPS. Amo mga tayo dahil nga kumadre da bayaw kat ko, Igichismisa basitan. Ano tayo chismis mo ba yaw? Kuala ba? Isotik ko PS Bank Manager ti Santiago City. Ah. Good evening, Ma'am Vinalyn. Iti nangagkamali makalawat sa ti barangay na ti barangay mo itayen, Ma'am Vinalyn. Dali patak mi atin. Yan, shout out daw kay Jay ti panangibigkas dito insan Ash Ventura Havate or Javate. Krusunada na ko no Jay panagtugtog yo kayang loves Joe Kuya Mac and Bayaw sir. Thank you so much. Ashlyn Ventura. Ashlyn Morales Ventura. Ayan, good evening to Auntie Lorelei Baldoria of California. Biro ko man Jay ko Bayaw. Favorite na nga cactus. Ay, cactus. Apa niya dyan naguni? Ay, dati nagsenti ko. Okay. Aja man, I love you, Joe. Kantahan nyo, kakaanakan. Sige man lang, G, kahing loves you lang. Mostly requested na. Most requested. Kuma. Most requested. Hanga dito bayaw. Jinti balse aja. Balse. Okay. Kadagiti po 420,000 ngagbuy-buya. Agyaman kami apo. And DJ YouTube mo at manood toy. 160,000. Grama, bayaw, nagkatudag buy-buya, 160,000 kan ka. Muna dyan bag di Facebookan? 440. 140. Sige ka Rod, itira mo dito, kayang loves Joe. It was 1962, kayang already 42. Nakatrato siya kano nga ang height 6 feet 2. Ang kano diborsyado, okay lang walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarettes, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kayang isang grade to lang, her English like a telegram. Magsinyas-sinyas na lang si kayang murag amang. Ang kano mong isilang, maybe it's very fun. Magsigi og yang o bisag wala ka understand. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Si kayang very ugly, apan di boy na si swerte. Kanok nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. Miabot ang wedding day, gikasal immediately. Si kayang nga ignorante, gidala sa USA. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe.
Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Yun. Yo. Okay. Iti oras kaaruba alas 9:31 iti rabii. Yan. Happy minutes eh. Okay, nakantamin di kan request mo. Auntie MJ Padillo de la Cruz. Uy, good evening. Ikinibinibining Pilipinas 2025. Binibining Pilipinas 2025 IPSO edition. Sir Ermi or Precio Jr. Sir Ermi Gaya. Hello GM and Sir. Namiss ko ang mga boses. Thank you so much Sir Ermi. Ayan mo itata. Arta ka di balayo no. Napang ka nakidate. Baka madama pa lang iti gala. Ayan. Hoy, kunana ni bayaw ni Kuya Renz, mukhang magiging bayaw ka ng lahat, sir. Ano? Kasi ano, bayaw ka na gawin ni ating kanya. Yan. Paki-shoutout mo ka na ulit ni Brother Polding. Tama din na nangagtatay. Okay, shoutout Brother Polding from RD Gatman. Nagsiyar ka na. Saan nga ba dinalangay? Yan. Hindi nila alam name mo, sir. Bayaw na lang din. From Kuya Renz. Anthony, po. Tinagan ni bayaw ko, Anthony. Mabalin siguro nga commercial break kasi lagwamat Mabalin nga ginanak man bisita pa ta makin inom danom gamen. Yan, anyways, agsubli kami balang ti pagbiit, uminom kami lang ti danom. Ag timpla kape kas jay. Standby po karoba. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool. Okay. Ayan. Agsubsubli. Nagiti, pagayam yung Karuba, John Mark, and Bayaw Anthony. Bayaw Anthony nga talaga tike mo ya. Bayaw ng bayan Meta. Bayaw ng bayan. Palya sa nagsama ti Bayaw ti Sigurado. Ayan, good evening to Vera Elara. Hello, Kuya Mac and Kuya Sir. Good eve po. And Uncle Berting Kuya pa request when ay sarsaro no minto da kita. Wag maingay GM basta alam mo na. Okay, sorry po. Ayan. Hi, good evening to Auntie Lolit Kalingo Agustin. Ayan. From R.A. Agustin Funeral Homes. Ayan, Imelda Tulio is watching. Bro, at the chat ko kanya. When Sir RD. And para kay Mandeng Amaze. Agor ka, ununan ta daytoy bayaw. Tayo suti internet provider ta daytoy ka. Ay, bueno. Wala. Ni Ate Lay. Narigat no mo dito nga kanta natin. Baka shutdown ti internet ta. Aglag to lagi diyati. Yan, dati ka rin Ate Lay. I-request mo nga Amazed by Lone Star. Sa atin ba? Amazed by Lone Star? When sa dawan. Lone Star. Every time our eyes meet, this feeling inside me,
is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, whoa, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Yan, good evening to Manang Cynthia Guray Vicente. Thank you sa stars. Oy, thank you so much, Abu, sa 5 stars. O ni Manang ato yun, taga Canada. Oo, ano nga, banda J, Canada ba yaw? Vancouver, Kamusta yun? Toronto, Quebec. ah, Di Northwest Territories aja yan da. iba ka na to siguro dito. Good evening to may hipag, Maureen Gia Pastor. Yan, hello Idol, we miss you, and Idol June, yes, thank you so much. White Eclipse, my mang, balasang TLSM Idol, God bless you always. Yan. One. Oy! Good evening nga po, ingungutan tayo nga ama iti pagilian, ti Ramon Isabela, na imbang Garabia po, Honorable Giovanni M. Vizcara. Stapatin na po, kadagiti nadunga pa yung opisyales dito ilit tayo, kini Vice Mayor John, kadagiti SB. Yan. Thank you, Mayor, for watching. Go, 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 JM at bayaw. Ang bayaw nga talaga, tikwamon bayaw.
Born free. Hindi ka mo ata. Wala na patig-awa. sorry po. Born ni Kwan sa ada eh. Born free. One. Ngayon pag-grabe ka ba? Di Kagayam, J Yellowknife. Yellowknife. Di Canada, Yellowknife, Canada. Mhm. Good evening kada kayo amin dita Pilipinas, watching from Canada. Yellowknife, Canada, kada manang Sincha. Wow. Pati ni Uncle mi nga ni Ace Dalmasio Remigio. Mhm. Ni Antilina. Wow. Gemma Hagok, Buchanan Idol, Paragas, God bless. Buchanan. Ano ka? Watching from Rojas Solano, Nueva Vizcaya, from Sian Milibed. And then Bagarabi Caraba, watching from Abra, from Banwar 3851. Yan. Abra Santiago, we know Abra province po. Ayan, Abra. Jonas Salonga, shoutout Manong. Iti Zambo Salonga of Bulacan. Ayan, galing ng boses ng nakasalamin. Kung pares kami mga nakasalamin. Ay! Akong KMJ, salamin mo ba yun Naman ba yan? Thank you so much, po. May bagrabi mga ading karoba, may ayatan na kagboy-boya. Tikan kan tayo, watching from Athens, Greece. Nyati ko na dapat ta. Yellow. Born free. Ano pong order niyong matcha mga bayaw ng bayan? Sea salt matcha, please. First time ko nakaraman tikas J Bayo kaya talaga nga nag-iimas kahit Wow. sea salt. Kuya Mac, aji man kan tayo kanyami di eleksyon. Ano aji nga kanta deng Jordan Kabugason? Good evening sa inyo, Esmeralda Anz. Ayan, para kasi kumadjay, after all. After all the stars are twice. Praktisin min mo pa aji po. Ayan. After all these years. Ayan. At kantaan taman da di favorite na ni Auntie Lorely nga di magkatatebew. Ayan. Ngatoy. Kabisado mo ba, Tebew? O yun o di pa? Sige lang, Biao. Sige lang. To you, Auntie Lorely. Dawa, tekman ken ka, tanay salsal, mina kaktus mo. Nagmaya, tasit na, nagpipintas, ti saringit na. Adun, ti kaktus ko, tayta kumapay na yun ko. Ngimnoy paidam mo, ay di kantun pulos nga am mo. Kaya, tira mo? Adawat amomet nga gatgatanga pati paso ibagkat mo kasla kala manglukluko supay ka kaungungta pangkusina maikaktus ko iso nga ibatam kuma kakaktus nga koleksyon ko Ay nagpateg, takaktus mo, tama kang egagpay isa sao. Ay nakaruti paidam mo, nagsimple lang day tadawat ko. Maldugto amin day ta, ken nagpasusa anton nga uso. At daken ka dayem ko, no siya kung day takaktus mo. Nablaw ba ito cellphone mo ba? walang flow pa tayo
Ramang succulent, snake plant ken bougainvillea. Di mo tagibasiten, taginatang ko amin dayta. Kaya pa'y bayaw, kaya pa'y. Kaya pa. Ikate Kumata ugalim, manglindi mo wag daw dawat ka. Anangaro, ngay gayem ko, dispensarem panagdaw-dawat ko. Awan metigatang ko, kaya't ko lang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasetas di masungagan. Kunapay ket ti babaket, nawan mulam sa duti agigyan. Daytat pudno gayem ko, yung nagaduti kaktus ko. Hanlang aga putay supuso, no dikit di makaay-ayo. Ket intong nagsibwalak to, Sikat mo na sa gutak to. dimlaeng kumabagbag katen, may salsalumina kaktus ko. Dimlaeng kumabagbag katen, may salsalumina kaktus ko. Yan. Practice na tayo na lang nga yaw, tang napintas ti, ano, nagsinsin na alit gamin na First guys. time tanga ko adya. Wawan. Okay. Di masanti ka pa eh. Nice one from Ate Angie Ragual Bangkili iti Hong Kong. Hello mga ading na bangarabi kada kayo. Amin, kada tayo. Amin. Manso Bayaw. Hehe. Ano naman ni Auntie Nelly Mariano. Bayaw ng bayan nga talagan. Ayan, ano DJ request na tajikuan? Ano ba yaw? Ni YouTube Ate Isa itakman din ti YouTube. Yan. Happy watching you guys all the way from Lebanon, from FCQ 25. And bagay po sa'yo sir. Yan. May happiness me kajuwet ka matandang lalaki. Yan. Pa-request po ng Fräulein by Victor Wood. Prince po ulit, thanks. Yan. Later yung Fräulein. Tatakit aja request na ni White Eclipse nga Balasang Ed Halsema. Halsema. Okay. Okay, salam manay. Waday isay kantina, singhigit di kalsada, sinbanda na Ed Halsema. Ayin pa'y banbantayan, dinistisay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang aron, babaro ay gogo ako, pagdaamin formado. Watak pa'y uwat kong kitpaya, o watak pa'y iit ko, balasang ay naamo. Naagdagsan mo kat ko, nanabatsan kiday ko. Bagubay sa ninilang sexy ay panag-aw-awak, yak po yung ay mankikilan. Diyak ni namnama ay sakan baulay dana, balasang Ed Halsema. Umigoyo diyan kananay, kataman ni
sinlamisaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan din pusig na. Dadak kedigayang gengko, kaman maktet sanyas-yas ko, anomalian makitukdo. Naagdagsan mo kat ko, nanapat san kiday ko. Bagaw pa'y saninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikila. Naagdagsan mo kat ko, nanapat san kiday ko. Bagaw pa'y saninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikila. Naimbag Rabi tayo amin watching mga sir from Sir Genesis Pagaduan ti Treasury Office ti Ramon Isabela munisipyo kana kuma Treasury Office. Good evening idol. Terima kasih kusilapang ka from Alona Quaresma Blas. Yan, Maria Belen Flores is watching. Yan. Nako na ta. Sumul lang ya. Wah. Dua. Ano pa ti matita na kanta bayaw. Naglaing talaga balong JM, salute kada kayo and karoba June awan Rabi i-live nyo. Ati siguro nga talaga iti panag-live me Rabi ada gamin ti busy ko gamin ti ko malamit ti aldaw iso nga nibayaw ko mapan nagpiano lesson siya mo at kagkado ni mother ko no ko iso nga Rabi lang talaga ti panag live me So lang ti free. one free time Good evening mga idol, para kayo ng through the years, thank you so much. Yan, Isem Mansur na ibang Rabi, kada tayo amin, thank you JM. And Anthony from Auntie Lorly Bardoria. Biro ka man dyan kabayakon, naglimes iti arak, iti siguro. Naglimes, datan. Aji, request mo ito, Sir RD. Naulpi adawen ti simang bay kaniya sikatay nagaw nang niya dayu dito'y din na nabayag apanawen nga nagigtura nalinduken saan sinagaba bayat kaawan mo awan patig daytoy biyag binubuskot oras naglemes iti ara barbareng ko na asikatay malipatak naglabesen si kamanintay awaga nakasang biyag putinted mo akalak amat ta gusto empayen nga uray no pagkataya di mo pinanuno tinbubos ko nga ayan nilaksid nakdita puso intanem nag-akas nilipat
awan mo, awan patek day tuibya. Binusbuskot oras sa naglemes iti ara. Barbaring ko na asikatay malipata ngem no naglabesen si kamanentay awaga. Nakasangbyag ko tinted mo akala aman ta gusto empayen nauray no pakatayan. Di mo pinanunutin bubus ko nga aya nalaksin nagdita puso tanem nakakas nilipat. Di mo pinanunutin bubus ko nga aya nilaksin nagdita puso hintanim nakakas nilipat. Diretso Sonata. Parang bang nuwagi kapan nagugot iti kamutin mangisaang sa agiwayway itinwangen. Nagagad ni Uncle Berting natari pato iti dingwen pagulinanan nasken at tuladen. Awan kanya na panog inal daw lata sumalog uray makasinit pa iti pudot nakaradkad lata uray adda sa gupanit na agpastor nwang ti panakainanana. Kasta ni Uncle Berting sa lasomang pet no di malemen at ikayat na rumang ay pa nagbiyagen. Nalpas tirara epen agbirok manti panggedanen ala tiro ta dandanin panagapiten ngam apay tangaliday taabagam nalpay idi na amwam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa umisem napanpay kiti nakinumen ngem kunana sumulit akong next scrapping. Sumaruno panagtatalon raep ken sikakit ngimaton doble pay presyo meten ti abono awam pay ke danom regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldan taltalon dinan sa masakan tadin makelen ti pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawan nagragsak ti pakasana balse dita ngem nalakunan tay may sanga hektarya anyangaran. Kasta ni Uncle Berting sa lasumangpet no ti malemen anya narigat di metla rumang ayen. Adan na puko ni Uncle Berting isumpayan nagpapagatasin alatiro manlawalo makayen. Damay sa amalem nakitak ni Uncle Berting nakatugaw kakape nakamulengleng awanen hindi matalong inaamin analakon awang paiket ken kuan at mangtari patong. Di agree na panagugot iti kamutin idi sumangpet si malibukag ni Uncle Berting dagiti anak na
agraman apo ko na nagraranada anapan binisita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imbaladaken ko ana at dan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting niyang atat obrana kanyang ata kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen pindaen at anak na apat siya rin nalako nanti dagdagana tapi nagpaadal na ngamitan mansyonen iti balay na sika ngay karuba among kag isuna ni Uncle Berting tatang tay isuna aramiden na ti amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamit ken kuana agsubalit tay kumamit ken kuana makaalala niya Uncle Berting. Kapaka. Okay. Request through the years, Isem, kusilapang ka. Yan, Sir JM na yung bangarabi. Ito kayo amin dita. Taimon Sika. From Rosie. The Proza. Dapat yung request tayo ti after all these years. Di ka mo naroon tayo pelang agwibuya. I-request daw mo majikuan. I love you, Joe. Nalpas magamin tayo I love you, Joe na po. Sige, mabalin siguro ito no kamanan. Tumalpas, ano malpasan. So, to tilas nga kantaan may I love you, Joe. You know, Kayang loves Joe. Hello din, gandang gabi para kasi ng Uncle Berting. Sakto na kantamin dyan, Uncle Berting. Kusilapang ka. Ratibay, kusilapang ka. Ito siguro. Sabi ko na, nandito siya. Okay, nga dito jay, kusilapang ka. Imbagak metken kay di ano gandat mong tuwag subli I get sorry tadyak may kari apalalo ngamin ti sakit na day dial daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawan met ati naglabas niruruan ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparig na nga kumabyak ko subli kang hindi naklata kinit kita intun nagsarata kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang iparik na ang nabiyagat nga awan ka. Good evening mga sir. Have a blessed Sunday. God bless from Miriam Constantine.
Intun nagsarakta kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa tubay pangatungken ni pababa, kastanto panang iparik na, ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga babawikan na amiris mo't nagbidutan. I am sorry, damage has been done. Digmet impagarap sa maipuran, balay giket masarakan, kalpasan nga syaket panawan. Intun nagsarakta kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa tubay pangatu ken ipababa, kastanto panang iparik na, ang nabiyagak nga awan ka. Ngem kinagpaiswanan na mail-iliwak lataken ka, baring no kabaelak to nga ramiden nga. Intun nagsarakta kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa tubay pangatu ken ipababa, kastanto panang iparik na, ang mabiyagak nga awan ka. Yan, ti sumarno ko, request daw nga Through the Years. Yan, good evening mo, Abel. Kikit-kita ka lang ulit, ginagan mo. Para kanya kay Sir Gilbert. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, whom I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years.
found by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Ano ba? Muna ba? Sige. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Request na ni ko ni Jelora Ann Pastor Garten. Jay, pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Dajin sa tape. Pag-aligay. Okay. Kay tagal kitang hinanap-hanap. So ba yan? Bueno, sa ba? Ta. Tiram grad ba? Apa? Menopause? Menopause. Menopause. Noy diretsong ko, menopause mo at noy diretsong mo dyan. Medyo buti ikaw. Ay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay ang pinapangarap. Nung nakita kay di ako papayag, hiling ko'y walay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Yan, shoutout Jeneline Pagadwan. Belated happy birthday, Di Kalman.
ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Okay, titangero jay pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Bye. Baybayaw ng bayan. Yan, hello, Karuba watching from Puro Magsingal, Ilocos Sur from Regis Gonzales. Yan, dati man kawar ni Ayat. Kuna na. Tapos, utang version, salamat. Kuna na, Nelly Valdez, thank you mga idol. Paragas ulit ng Nothing's Gonna Change My Love For You. May nga makankanta pa yate ko. Tuno sumarno siguro po. Yan, good evening, listening from Malaysia po habang nagpapaantok from Dana Mina. Dito Facebook mo ito. Managati ko ha. Pa-shoutout sa mga bumati sa akin kahapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. From Jeneline Pagaduan. Shoutout Jeneline Pagaduan. Belated happy birthday di Kalman. Tatig request ti tingata aja Toy. Ay. Balay giti ama kano from ni Taki Tachibana. Ano ba? Sino man aja patatayon? Aja Prinsa na aja request na tatayon? Froline gayang. Well, malpasa ti balay giti ama kat aja Froline. At dagayin ko aman nalun no nakalugan enti karison nga akturong sadyay taltalon ay mangrugin ako mansyon kaslaawan ti parikot na ragsaklatat at dati rupa na agrungi itno tama sabat na sa agtang edno pagtagaryanda padulidanan nga amay nagsingpet pa'y nga asawa tinapay diswanti anak na nuat da baka basulanda saray bugkawan ni bakit na nusukunen da jay kantina agwingi-wing sa isman na amin na banag aw-awaten na at damit nga anak na agpadpadang agbasbasa agselselpon latat obrada di pa'y mainawan ng ananda no dilawen ta inada babaam lata kunana itet tati kabaelan ta bareng lang no makaturpos da man nakaawat nga amay nagsingpet nga asawa di na pa'y dilawen anak na Facebook lat obrada kamatis ti pamigat na longgani sa ti anak na bulong marunggay pangal daw na ay adobo dagiti anak na
tay gayem ko aman nalon anang rugin nga agkonsumisyon isut inlogan danjay karison sa balintiin na ikan kondisyon nagdag senti parikot na narba amin nga arapaap na tama din naggraduar anak na di da impas nek tinagbasa pagulidan nga may naklon ng tigasada in transfer na idajay testa baka isut swerte da idi kwan pinag-abroad na di jayen ana amirista sakripisyo ni tatangda tapno sumayat lang biyagda nagurnong dagiti anak na naging inut at magderda timalyaw dat nagkapuanda ni amadan nakitada tay gayem ko aman nalon ni sunan tiag cellphone naka-headset agkan kansyon amagmag nating ati taltalon di man nagturpos anak na suporta na di nagpatingga ketika maudyanan na nagbalay gida nga aga-ama okay, medyo rumabiin bayaw ng bayan. Yan, kaya bilang nga po nga pagyamanan dagiti nagbuya. Ti Facebook ko. Yan, dagiti nagsenti stars agyaman kami apo. G YouTube dagiti nagbuya. Yaman kami apo, sapay lang kamata madi kayo mumumati FDD 2.0. Rabi ngamin, di mabalin mi nga panag-live nga talaga. May misulang ti free. Juan, may sa oras nasurok ti panag-live ta mo ta. Alas Siguro nalabit 10 minute maudi nga sunata mi ta panagtuturo gan. Anyway, sagyaman kami ulit. Kada kayo amin kaaroba nga nagbuya dito YouTube ken Facebook. Ito no sumarnon to manen nga Domingo no masango mi ana. Thank you so much. Yan. Dati iti most requested nga talaga bayaw. Dati kayang loves yo so nga dati iti sunatan. Maudi nga sunata nga ited me tag end long until live me. Thank you so much. Bye-bye. It was 1962, kayang already 42. Nakatrato siya kano nga ang height 6 feet 2. Ang kano diborsyado, okay lang walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kayang is on grade 2 lang, hear English like a telegram. Magsinyas-sinyas na lang si kayang murag amang ang kanok ni silang. Maybe it's very fun. Magsigi og yangok bisag wala ka understand. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Si kayang very ugly, apan di boy na si swerte. Kanok nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. Miabot ang wedding day, gikasal immediately. Si kayang nga ignorante, gidala sa USA.
Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate. I like it, Joe. Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate. I like it, Joe. Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate. I like it, Joe. Just take it easy, just take it easy. I love you, Joe. Thank you so much and good night.